bali babwate chirekodi cha magenderero na baiga barai babwata maroro asogo konya abaguza ase eamate ebwate okonyora wanze chinga kiechecho nigo boigo aboriria abagusi bonsi wesokia na kubwata chikura eligo chakobali bagali abene ochora barai bali barabakorere amagenderero nigo eamate yo yanyora ekewa kenyomba baireneria ngambu yamono gochiase onkangi engoro kuricha atichimi ngo akiro mugambi o mwesimi go onkangi mbiamono aso ngagachire nyomba konye ya na wate yangwere ngo akambia mono igo nkoira neri ngambi yamono ande mbiamono aso mugambi itu twanyori onkangi abeto gotarire nkeye iga so mojo korone yani obete enyomba ya mugwerete nari ne familia bwata abana bane omwana oyo konya korara isiko atabwatie nyumba itoko sababu Samaria mema babe muno mwesimi wonkangi aranje gokonya onde kerugo onde mesa onde sugulikia no mbituma agaro omwana onera agendera kogendera lyobugimana kera mo wake kura ino make sure mwakire omurai olia obakoreire bintu mwarorire na maiso kindo kindi ko mo guchi besa mo ebe omurai olio obakoreire bintu ase chinyomba cheino kindo kubakisha nande bono nengakio kobwata ikura gakio nyito bwata ikura kurubono mpaka tarehe 6 umutenyo kabere inkwangikisha bari chikura onyo to bwata kabande kusonyo te go change kurwe police nyota kwarenge Nairobi ote go chagaiga genda se chibu ekorigeri rube ogenda se huduma center kura ya echegocha asenka because nere ya muhimu wake ikura asomenyete because ano ebyongosi bikoroki bigokoregasi igosiko wake kura Nairobi torakonya gaiga ake kura asomenyete nande bari moko gorwa machigwa akachikura kuchibonchari kuchinyaribari tigamagana ine siasembe kwake kura yao gaiganka no musangerekano ge siasa nigo gendereta sensemo ya nyakoe bunge ya Kitutu cha South abwaso yokoligie kerugo kyobo governor Simba Arati na babwata nikorwase kiama kia ODM bagendereta kwaregania na kobalikia ababwatani abaya be kiama gia ODM nigo boigo baguche gusegeta abanainchi anene mono abamenyi korwa senseme yo kwelikia asomorobelio bwo kwelikia koba abakichikura elio bacheko chora abarai bali baganetie asoko bakiraneria amagenderero twakire sengenjo yo kumerana nabasa party ya ODM akuru de Kisii County sub county kianda chaitu asokoro tote party ya ODM na mangana registration na voters registration abo ibase bikoria lero twakale nabo baitu tubate youth president county ya Kenya youth director affairs ase county ya Kenya aminde country ya Kenya boy gabako dili na mangana ya party ya ODM national government ekirenda terena siri kuria lero no korotota asa mangana azimio la umoja nanda so register as the party members ya so bunge ekereko kuchikogenda kwa chorio bonne bugo cha August elinde to tware membership abanga se party to ya ODM nabo igonto kwanira abasa bange bali batara register babwate bibande byangoiza elinde banyare ko register as voters because ekereba register voters ekura nero ehaki na baraibe chikanisa nigo baumerana asoro cherwa yala ime county ya Siaya eligo kora masababene asoro chorwo magega yemebere yabantu wetania 20 korusigwa ase oro chorwo bakoragwa na Tobias Opondo oyoro mobwatani wekanisa yemo ase county yo ya Siaya nigo boigo bateba buna abamenyi abange nigo basemereti oro chorwo asobotumeki bwabo bwakera alituko. Sisi kama waumini tunasema haya mabaya ambao tunayaona Mungu atatujalia na yale ambayo yako mbele yetu Mungu atafukuza na tuwe na amani. Maji haya tunatumia tangu utotoni mwetu. Maji haya tunatumia kwa mambo mengi. Hata huku upande wa Siaya County officers wanatumia maji kutoka hapa mpaka Bondo. Na wakikaa vile wanakaa tunaona ile kitu ambayo inaita korera itarudi kwa msimu huu kwa sababu maji lazima tuchunge.
Omabunge Olugari Ayubu Savula nigobona ng'anyire bene gochase kiama kia Democratic Alliance Party of Kenya asaliganirwa n'umuraiwe kiamekyo Wafula wa Munyinyi nigobo igo Savula arenge omokonyi w'umuraiwe kiama kia ANC na niga ng'anyire boikiranu asebo igagocha koligia ekerogo kyobo governor ase county ya Kakamega. Announced officially that have defected from ANC party as deputy party leader and member of parliament from Lugari, and have joined DAP in the same capacity as the deputy party leader to carry on with the activities of the political parties of the Mlembe nation under the leadership of Munyinyi, Mheshimiwa Eugene and Mheshimiwa Eseli. We will work as a team. These facts are informed by the idea that the activities that are going on in ANC favors a formation that leans towards the deputy president of this country called William Samoei Ruto. But my decision, I want to support Azimio la Umoja through DAP so that Raila Amolo Odinga can become the 5th president of the Republic of Kenya. Mmesikia akitangaza sasa yeye ni mmoja wetu. Mwingine alikuwa anauliza mbona watu wa chama kingine wanaingia wengine. Sasa ni transfer window. Hii ni transfer window, watu wanakubaliwa kubadilisha vyama. So sababu amefanya uamuzi mzuri kuingia kwa chama chetu na tunamkaribisha kwa chama. Yeye alikuwa deputy party leader kule, alikuwa kule ANC. Na sisi kwa hii transfer tunamkaribisha, tunamchukua akuje kama deputy party leader. Unlike his former party leader, Ayub Savula is not unpredictable. Ayub Savula is a very decisive leader, and I think he brings a lot of strength to this new party. Amaberera ge siasa nigagendrete kwena kiwa gati yo mo governor we county ya Kirinyaga omusubati Ani Waiguru no mo women rep we county yo Purity Ngirishi uyobo igogo chakoligia ekerogo kyobo governor wetera independent maega yo konganya korwa sekiama kia UDA nonye nabo omusubati Waiguru nigatebire buna Ngirishi nigaboete ase engencho nominations chigo chagokorwa nigaranyare koba gakobuwa. Sisi tunasema mwenye anashindana na sisi akuja ashindana na sisi, nasema aseme ni nini atafanyia watu wa Kirinyaga ambayo miji atafanya, aseme ni hospitali gani atajenga sijajenga. Sisi tunasema maneno ya matusi hatutaki. Kwa Kirinyaga ukitukana watu haisaidii. Watu wa Kirinyaga hawakuli matusi, hawawezi peleka matusi nyumbani. Watu wa Kirinyaga wamesema hawafanyi nini? Wamesema hawapangwingwi. Wamesema hawapangwingwi. Umekataa kupangwa? Umesema hamfanyi nini? Mimi nimeshangaa sana. Tuko na gavana ambaye anasema anajidai kwamba yeye ni economist na anasema amesoma, yet she does not understand kwamba being a independent will not make you lack or be deprived anything from the national government as long as it is stipulated in the Constitution of the Republic of Kenya. Sasa anaenda kule nyumbani anafikiria anadanganya wa mama. Hajui wa mama wamemsomesha nyinyi na nyinyi mnaambia kina mama zenyu kwamba Laikipia County ilikuwa na gavana ambaye alikuwa independent, ambaye amepata vitu mingi sana from the national government, ambaye amemeet mandate yake, ambaye revenue yake kila wakati imekuwa above the target ambaye amepatiwa na national government, while yeye alikuwa katika Jubilee na hajawahi meet target.
No munyakero bw'ekiombe ky'obachorine chimbebe IEBC Wafula Chebukati nigatebire bare ang'ekegima aso kwaregania obochori obonene bw'omwaka oyo iga nigatebire ng'a nonye bare babwate oboremerwa bw'echibesa nigo beareganire bene erigocha kwaregania obochori obwo nigo baiga aboririe abakenya bonsi wesokia na kwerikia buna abaki chikura. As a commission tuko tayari kuandalia Wakenya kura. Tumepewa budget ingawa haitoshi, lakini we shall operate within the budget which we have. So kazi ni kwa wananchi kujiandikisha. Sisi tumeandaa uwanja iko tayari kwa wale aspirants na pia voters to choose the leaders of their choice. Appeal is to the youth of Vihiga and the rest of the country. Please turn out. This is your last chance to register so that you can participate in the upcoming elections scheduled for the 9th of August this year. We gazetted the election date, we have gazetted the timelines, and time is moving. And if you don't take this opportunity to register on or before 6th of February, you'll be left out to elect leaders of your ayonga tiyari mwanchu murigereri togendere to kwariganiria korwa sensemo ya ito ya studio ochiko ya nyora so wikira no gikora gense yamo ni Chinsa isato chiabono obutuko mbiamano wachora kurigereria Ndizi TV nero bwansubo mugusi na handegendera kurigereria umuroberi ora sembeo ekembuga mbugu kyabateri nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokurengera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asike